Centro Solidariedade Social Município Manufahi, o equipa técnica oficial Proteção Labare, a nos interina ponto vocal violência baseada gênero, halo identificação da família idoso vulnerável, veteranos vulnerável, no deficiência vulnerável e a suco betano posto administrativo SAMI. Dados sida, posi aldea ne bayama deficiente na hira. Jadi kami objetivo kami seminggu menjadi dari hadiran Yesus malah ho amaya fatingiran ne tambah Ministério Solidariedade Social, babai ngi na Ministério Media Sosial, selo keri katuas ne. Então ida ne makai ne liman ain ami iha município, ami na hira hakat mai hakar visita dereta amasira iha ne. Ori hare kita sama real kondisau nede maka kumira de sira liu iha suko no aldea sira tibu idane ama hare liu baila familia bum aku kolega sira ama sosial ami natene abona dua liu hosi kita buat sira ne sefi aldea rasik então ami sosial ne objetivo ida ngami mai ami atu identifica hare dereta comunidade sira nebe maka iha aldea no suku ho konitau hane sangira ne iliu ba ema nebe maka familia vulnerável no mos ema sira deficiente sira ne maka mi mai to tiu sir ne fati ami puti hala dados liu ho dados